Moraš da izdržavaš, budeš hrabar, naprijed, samo guraj, ne smiješ da popuštaš. Sa tim optimizmom Milenko se budi i leže svaki dan. 36 mu je, ali jedino što dobro zna su vrleti brda Čavčić, težak rad i samoća. Baš tu u netaknutoj prirodi njegovi preci su zakopali kameni i podigli kuću od blata u kojoj danas on sa ocem i majkom deli sudbinu Gorštaka. Samo smo ostali faktički nas troje ovdje kako da ti kažem, nismo mogli nikakve mogućnosti da možemo da krenemo negdje da odemo. I ostali su sami u zaseoku. Prvi komšija u daljini 4, a prodavnica kilometrima daleko. I to je život, ali kakav? Kakav? Ne da Bog zna, sine, da se ovdje znala bi onda. Eto, nikakav. Niti imaš koga, kako ono kažu u kući, što kaže ni pred kuću ovako. Prezi, kući, Cetku, tik se, Cetku! Da nije Brezonje i Cvetka ne bi vidjeli varoši, puta kad zaveje, hlebnog zrna i krompira. A ovo je za sve živo, i za prevozno sredstvo, i za priča u mene otac, i za razgrtanje snega, i za oranje, sejanje žita, krompira za nas. Sve nam znače, oni su nam sve. Kad Boranju i Jagodnju okuje led, njih troje šćućure se u 4 zida i čekaju da okopni. Napraviš 2 daske ovako i sin vodi volove, ja sjednem na onu vozu da bi što dublje išla dole, da malo razgrne. Da imamo neki pristup, da pređemo makar kući. U toj kući Milenko je ostao zbog roditelja. Ne žali, kaže, i ne pati, jer ne zna za bolje. Cijelo život se mučiš. Nema nekih uslova, štaš, moraš, ostao zbog roditelja, ostao zbog... Šta da radi? Bolesni roditelj, ne može ni oni, ne može... Tako, sami sebe gledaju, šta, sad ću, moram. Gdje sam, tu sam, šta je, kako je. Radim sa testerom skoro od 4., 5. razreda. Počeo sam sa ocem, pokazivao mi. Radim na selu s vovovima, šta god treba, orem, učem drva, sejem, trljam, špartam, šta god treba. Šećer i začine nabavljaju mesecima unapred, ostalo sami proizvedu. Pa ode i ovo, ili ode mali, pa kupi i gotovo. Ako nema. A većinom prije to namirimo dok nije snijeg pao. Danica je kod lekara prvi i posljednji put bila kada je rodila kćerku, Milenkovu stariju sestru. Pravo ti kažem ljekaru, eto, kad sam malo urodila, 84. I eto, a ovoga nisam. Ovoga, kažem ti, tu sjedla i tu sam, da izvini on, ustala i rodim ga u lavor i u ruku i tako. Tako je i rastao, među vukovima i šakalima, zelenim livadama, samoniklim trešnjama, živeći sopstvenu samoću i sanjajući da ne ostane sam. Ovdje lajaka nema, ovdje je sve pobjeglo, što je bilo, to je se poudralo. Kada bi bar imali put, Brezonja i Cvetko dobili bi zamenu, a Milenko priliku da lakše dođe među svet i bar na kratko pobegne od surovih uslova koje mu je život namenio.